Just close your eyes. Just close your eyes. You can sit, you can stand. Just close your eyes. Lord God, this morning we come to you. Lord, we lay ourselves down before you. Father, these worships and these praise, Father, is from you. Thank you, Lord, that you are the endless light in our lives. There is no end to your light. There is no end to the sun that shines in our lives, Lord. Because, Father, we know, Lord, that to you alone be the glory. Father, thank you that we know, Lord, that you are coming. Thank you, Father, that we know that we have prepared the way in our hearts for you. But also, Lord, that we can go and prepare for those that is not ready, that does not expect you, Lord, but that we can tell them. Father, to you be the glory and the honor, the praise, the worship, Father, the honor, the crowns that you belong, that you deserve, Lord. We thank you for that, Lord. We thank you that we can praise you and that we can worship. Hallelujah. Amen. Amen. I just want to tell you this morning, I will not feel the same, that you are in the right place. Even if you were in another place this morning, it's not as nice as it's going to be here. I can jou waarborg. Whatever plek daar is, al is jy by die see, is dit nie so lekker soos hier nie. Oeps. Of al is jy in die Wildtuin, is dit nie so lekker soos wat dit vanoggend hier is nie. So baie dankie julle. Ek is Josef van Rensburg. My regte naam is Joseph van Rensburg. Dit is nogal interessant. My pa is Josef van Rensburg, want sy pa was 'n boer, Hans van Rensburg. En toe gaan bly my pa en my ma in die dorp, toe raak hulle grand, toe gee hulle my 'n Engelse naam, Joseph. Alright? So ek is Joseph, Joseph, Joe, Jay, whatever. Ek het een keer op 'n plek gewerk, sulke Filipinootjies. Die Filipinos, hulle word mos nie hoog nie. 'n groot lank. En dan het hulle vir my gesê Big J, want ek het so tussen hulle geloop. Die Filipinos. So baie welkom hierso vanoggend by Lighthouse julle. En as julle wil, maak julle Bybels oop by ons kan na daai eerste versie toe gaan, daar is hy. Maak julle Bybels oop by 1 Petrus 4 vers 7. Nou toe English speaking. All right. So you can excuse my English. I'm going to mingle it a bietjie with English, with Afrikaans. So everyone, welcome. Everyone, you are welcome here. Ek wil vir julle sê, en ek wil julle eintlik honor vanoggend. Regtig. Dat julle hier is vanoggend. Omdat julle die koninkryk verteenwoordig. You represent the kingdom of God as you are sitting here this morning. And as you are taking up your position on earth for the king. Right. So by the way, the anointing hiervoor is awesome. Tanya, volgende Sondag sê jy so, hoor. So I just want to honor you. I want to thank you that you have come this morning, because usually it's like that. Gewoonlik is dit so dat die boodskap is eintlik nie vir ons nie, reg? Maar ek glo dat ons dit hiervanaf kan ons dit weer vat na die mense daar buite. Dis tog waarvoor die Here ons geroep het. So hoe ek op hierdie boodskap gekom het, ek was besig om hierdie skrif te lees een oggend in my stilte tyd, en hier bel Jean, hy stuur 'n message, hy sê, Josef, kan jy asseblief Sondag preek? En toe dog ek, okay, waaroor? En toe sien ek, wat is ek besig om te lees? So nou weet julle wat het ek 'n week gelede gelees, hoor. So in John, 1 Peter 4 verse 7 and 8. En die opskrif daarso is serving for God's glory. We are serving for God's glory. En dan skryf Peter, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your
prayers. Gaan dit weer sê. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. En dan gaan Petrus en hy sê, and above all things, met ander woorde, even work on prayer, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Julle, ek wil vir julle sê, ons het hierdie liedjie gesing, né? The King is coming. En ek het eintlik vanoggend eers besef hoe relevant is dit. Dat hierso skryf Petrus, ek wonder of ek my notes moet uithaal. Want miskien moet ek net na my ou se kort. Ja, hoe laat is dit? Is my, okay. So kom ons maak dat ons 10 uur uit is. So Petrus skryf, hy skryf in vers 7, but the end of all things is at hand. En hoe relevant was dit dat ons hierdie liedjie vanoggend gesing het? The King is coming. It is so like, okay, Petrus, jy is nogal skerp. Dit is die einde van die wêreld. En jy weet, baie mense kyk en hulle lag oor hierdie woorde. Where the end is coming. Of, ja, the end of all things is at hand. En mense lag daaroor. En mense spot en sê, hallo daar, wat ek bedoel, ons land is prosperous, Amerika is prosperous, hoekom sal die wêreld tot 'n einde kom? Maar ek wil vir julle een ding sê, moet nooit die woorde van God in hierdie Bybel ooit ligtelik vat. Waar hy vir jou sê dat die einde kom, moet jy weet dit kom. Waar hy vir jou sê dat hy vir jou lief is, moet jy weet dat hy vir jou lief is. As hy sê dat hy vir jou omgee, moet jy dit nie ligtelik vat en sê, nee Here, jy bedoel seker vir Kosie en vir Annetjie, maar nie vir my nie. Maar ek wil vir julle sê, die woorde wat in hierdie Bybel verskyn, moet nooit dit vat as net 'n kliseë. Dis die waarheid. En wanneer God vir ons sê dat the end is coming, die einde van die wêreld is naby, dan trek Petrus 'n direkte lyn van die einde van die aarde, trek hy 'n lyn. Waarheen trek hy die lyn? Daar's niks vir hom meer belangrik nie as om te sê, be watchful in your prayers. Nee, die aarde kom, ek gaan nog, jy weet ek nog my huis bou, en my besigheidstransaksies, en daai kontrak wat geteken moet word, Here, voor hy eintlik kom. Nee. Petrus sê nee. Hy sê bid. Sorry, by the way, my titel van my boodskap is pray. Is hulle nie agtergekom? Pray. Not prayer. Pray. Daar's 'n verskil. You know what's the difference between prayer and pray? Come on. Joseph, nie so vol. The difference between prayer and prayer is when we say there is prayer, then everyone sits in his chair and say, yippee, there's prayer. But when I say pray, then we stand up from our chair and we start to pray. Isn't it awesome? Okay. So, hierso, hierso is die ding dat mense dink, nee, daar's nog 'n klomp goed wat gedoen moet word. Wat ek moet doen. Maar Petrus kom en hy sê, be serious. Be serious with this message of prayer. Want
Want dit is presies wat dit is. Be watchful and serious. Be watchful and serious. Ek wil net gou 'n bietjie vir julle daai. Miskien kan jy na die volgende een toe gaan, ja. Ek werk glad nie van daai slides af nie. Kan julle my hoor? Okay, so ek wil net gou vir julle verduidelik wat beteken watchful and serious. Okay? Because Peter is sitting and he's writing. Sorry. Okay. Serious and watchful. There it is. Now I just want to tell you that to be sensible and to be alert, that's what Peter is saying to us. To keep alert in prayer. Make sure you stay in a calm and clear-headed state of mind, so that you're always ready to pray, and pray often. En ek wil net voor ek aangaan daarmee, net 'n laaste woordjie op the end of the world. En Peter skryf in 2 Peter 2 verse 1 skryf hy, and there will be a fire, there will be a destructive fire. En ek onthou, en dit sal alles verswelg. En ek onthou was een dag as ons doen ons straatevangelisasie daar in een van die buurdorpe, en ek is besig om met 'n persoon te praat, 'n man wat daar in die lokasie bly, en hy staan agter die muur, agter sy heiningsmuur, jy weet, en ek staan hierdie kant in, en ek weet nie hoekom nie, maar ek sê vir hom, so do you know that the end is going to come, the world is going to come to an end, and everything will vanish, and everything will be burned up, and ek weet nie hoekom doen ek dit nie, maar ek sê vir hom, even your house, ouch, kyk my so, au, maar ek moet sê, ek het hom ongelukkig verloor daar, ek kon hom nie na die Here toe lei nie, want he couldn't fathom his house being gone, because at that stage, his house was more important than the everlasting life. Please, people, don't let us get to a place where we are clinging to things of the world, where we are taking things that has to be done and things that I don't want to say matters, because it is important that things matter, but do not be, moenie laat jou gedagtes in jou mind opgeneem word deur die dinge van die wêreld nie. Dit is so belangrik. Toe hy en hy staan nog so en hy sê vir my, nee, hier vat jou traktaatjie, ek wil niks te doen nie. My huis is vir my belangrik. So I just want to say to you, to protect your mind for intimacy with God. Intimacy with God meaning that you have got a clear mind, that there's nothing standing between you and God, that there's nothing that can hinder a intimacy, a gesprek en 'n omgang met die Here. So wat Petrus, ek gaan net hierdie 3 goedjies weer 'n keer opsom. Wat Petrus vir ons sê in vers 7 is dat if you want your prayers to be effective, you must stay alert and focused. You should pay attention to your own thoughts. Look for the right times to pray and do your very best to follow your faith. Dan die tweede ding is, life is short. We shouldn't waste time chasing things that don't last. Instead, we should focus on what is truly important.
Wat is belangrik in ons lewe? Regtig. Wat maak dit saak? Ek het dit by my seun geleer. Ek kom eendag by hom en ek sê vir hom, Eslak, hoekom is jou kar so vuil? En hy sê vir my, Dad, ek het net nog nie tyd gehad om die kar te was nie, en ek kom in die aande laat huis toe uit, en hy sê, maar wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Wat belangrik is, pa, is dat vanaand, as ek en my vrou stilte tyd hou, en môreoggend wanneer ek vir die Here bid, dan vat ek nie sy tyd om die kar te was nie, wat maak dit saak? En so, dit is belangrik julle, dat ons, en die laaste opsomming van wat Petrus vir ons vra, weer terug, think clearly, be alert unto prayer. Hy sê, taking care of your body in the right way, very helpful for your soul. When you control your body's desires, julle dis kos, en dit is flieks, en dit is mooi aantrek, en dis winkels toe. When your body, and when you control your body's desires, using God's word and God's sense, and good sense, your body stops being an enemy to your soul, and becomes a friend. So, julle ken die storie, Jean het dit hoeveel keer al vir ons hier gedemonstreer. Liggaam, body, soul en spirit. Body, liggaam, soul en gees. Liggaam, soul en gees. Okay. So, ons weet dat daar is maar altyd 'n kompetisie tussen die liggaam, wat daar op die couch voor die TV wil lê, en die gees, wat sê, nee, staan op, gaan bid. Okay. So, maar, nou sê Petrus, as jy jou liggaam kan dissiplineer, om te sê, okay, nee, daai koeksusters, ek is mal oor 'n koeksuster, maar ek gaan hom vanmiddag eet, ek gaan hom nie nou eet nie. As jy jou liggaam kan beheer, jou cravings, jou desires, dan gaan jou liggaam later dan sê, maar laat ek maar die gees volg. Laat ek hom maar volg, want lyk my, hy weet wat hy doen. Nie liggaam wat gees wegtrek nie. Soos wat Jean vir ons gewys het. So wat Petrus net sê is, wanneer ons bid, ek wou nog vir julle 'n bietjie in die begin gesê het, ek gaan 'n ander invalshoek vanoggend hê. Okay, ek dink ons is halfpad deur die preek. Die invalshoek is dat, ek gaan nie vir julle verduidelik wat is intersessie, en wat is prayer, en waar sit ons, en in watter kas moet jy gaan bid nie, en so. Vanoggend praat ons oor wat Petrus vir ons probeer sê. The first application that Peter is telling us is that if the end is near, hoe nader die einde van die wêreld kom, hoe belangriker word gebed. Daai lyn staan nog steeds, wat Petrus gesê het. Between the end and prayer. So if you can get that this morning, therefore, because the end is near, be sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. And if you, dit het ek gesê, if you want your prayers to be effective, first we must be of sound mind, meaning that you are able to think reasonable, and dit is hoe jy bid, serious manner in the light of circumstances. Here, ons weet wat die omstandighede in ons land is, okay? Ons weet. So ons gaan nie maak of ons nie weet, maar ons gaan nie negatief bid nie. Die land is daar, maar God is hier binne in my, en hy wat binne in my is groter as dit wat in die wêreld is. Hy wat binne in my is, het oorkom, het oorwinne
dit wat buite in die wêreld is. Okay. En dit is hoe ons in gebed ingaan. Dit is wat Petrus sê, hoe ons moet bid. Ons bid nie negatief nie, ons bid bo die omstandighede wat daar is. Ons verklaar dit. En tweedens, om aan te sluit by hierdie, is dat we must be sober of spirit, implying to be free from every form of mental distraction. En raai wat is mental distraction vir my, en nie vir julle. Is die politiek. Is dit nou ANC, of is dit nou DA, en of is dit nou EFF, of wat dan, wat gaan ons nou hier oor bid vanoggend? Waaroor gaan ons bid? Nee, clear your mind. Focus on God. Okay? Ja, politiek dis maar waaroor dit gaan baie. As ek vir die ouens vra, waar bly julle, dan sê hulle, daar waar EFF vir ons gesê het, ons moet bly. Ek bedoel, imagine. Nee, ek het my erf gekoop nie, waar die ANC sê ek moet bly. So, niks daarmee, dis niks negatiefs daaroor. But we don't go into prayer with that attitude. That's what Peter says. He says we have to think clearly, we have to be alert. Skryf daai vers neer, 1 Petrus 4 vers 7, gaan lees dit. And all of that comes to prayer. The most powerful weapon that exists today in the world is prayer. Is prayer. Ek weet 'n F-15F vliegtuig is an amazing vehicle. Is an amazing oorlogsvoertuig, maar gebed is beter. En dis hoekom ek vanoggend eintlik na jou toe wil kom. Na elkeen van julle. En ek wil vir julle vra, ja. Okay, nee, terug. Daar sê. Hier is die laaste ding op hierdie ene. En dit is kom ons sê dit sommer reg. Wat is jou ministry? What's your ministry? Het iemand dit al vir jou gevra? Het jy jouself al gevra? Wat's my ministry? En as jy nie daai vraag eintlik nou al klaar kon geantwoord het nie, om te sê wat jou ministry is nie. En julle is amazing mense met meer as een ministry. Ek weet. Dan wil ek jou tog vra. As jy nie daai vraag kon geantwoord het, of jy nie wil oorweeg om prayer jou ministry te maak, om gebed jou ministry te maak nie, weet julle hoekom? Julle het klaar al die ander tools. Julle het klaar julle harte vir die Here gegee. Julle leef klaar skoon. Al wat nou net bykom is, tree binne in jou ministry in. En dis gebed, en dis by jou huis sit, is in die hospitaal, is by jou werk, is by ons prayer meetings. Dis eintlik amazing. Dis waar jy groei, dis waar jy jouself uitleef voor die Here. Dis waar jy die miracles en die wonders sien van wie God is. Dis waar jy die encounter het met die Here. Onthou julle ons tema? Julle as julle ooit gewonder het, hoe kan 'n mens 'n encounter hê met die Here? Dan sê ek vir julle, kom bid saam met die Lighthouse. Dit is net wonderful. So dink dan. En ons okay, die volgende dingetjie. How do we get to a place like that? En dan gaan. How do we get to a place where what Peter is talking about? En dit het ek eintlik nou al klaar gesê. Julle, the word says, therefore, since Christ suffered, so hy gaan net terug, met ander woorde 1 Petrus 4:1, hy gaan van 7 na 1 toe, en hy sê, therefore, since Christ suffered for us in the flesh. Met ander woorde, Jesus het kruis toe gegaan, right?
Arm yourselves also with the same mind. Gaan kruisig jouself. Haha. For he who has suffered in the flesh. Julle, dis nie nodig dat daar bloed by jou moet uitkom nie, om te suffer in the flesh nie. Julle weet waarvan ek praat. Julle weet presies. Daar's van julle wat so swaar kry, daar's van julle wat so hartseer agter die rug het, dat dit nie nodig is vir bloed nie. But if you have suffered in the flesh like Jesus did, cease from sin. Dis die enigste ding wat Petrus sê, met ons moet gebeur, as ons in 'n volledige staat, 'n mindset moet wees, om in ons prayer lewe aktief te raak, is to cease from sin. And I'm just going to give you scriptures. Skryf hierdie skrif neer, oor how can we cease from sin? How is it that we sometimes say, Lord, I'm a sinner. Oh, Here, ek is 'n sondaar. Come on. Jesus has paid for our sin. Jesus has paid for it. If we keep on saying, oh, Here, help my, dan het Jesus verniet gesterf. Skryf hierdie, ek gaan dit vir julle lees, maar skryf dit neer. Dit sê in 1 Petrus 1 vers 23. 1 Peter 1:23 says, having been born again, almal van julle, not of corruptible seed, but incorruptible, now we are born of incorruptible, thou the word of God, which lives and abides forever in me. We are born of incorruptible seed. Dis 'n lekker woord wat ons elke dag in die Koran te sien, is korrupsie. Dink net daaraan, wie's jy? Jy is nie korrupsie nie. Hoekom is jy nie korrupsie nie? Hoekom is jy nie sonde nie? Is omdat die Here vir jou gesterf het en omdat jy hom aangeneem het, and the seed of God is inside of you. A sinner is corruptible. You are incorruptible, so you are not. Okay? Nog 'n vers. 1 Johannes 3 vers 3. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin. Dis ek wat dit sê nie. Dis 1 John 3:9. And he cannot sin. Julle, ons is klaar op 'n plek waar Petrus vir ons sê, die einde is naby, kom bid. Ons hoef nie nog te wonder of ons reg is en of ons gaan reg staan voor die Here. Natuurlik is dit goed om elke dag vir die Here te sê, Here, vergewe my. Here, dankie dat U vir my sondes gesterf het. Ek is skoon voor U. Natuurlik doen ons dit. Maar hierso staan that he cannot sin because he has been born of God. En dan 1 John 5:18, dan is dit klaar. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one cannot touch him. We are in a place where we can come boldly to the throne of grace, where we come boldly to the throne of prayer. Ons kan kom bid, julle. Ons is skoon gewas. Ons is Jesus aangeneem. Okay, volgende enetjie. Okay, hoe gaan dit daar buite? Petrus sê, in 1 Petrus 4, kyk, hy vat sommer alles saam in hierdie skrifte. Ek dink hy's ook nog 'n ou balie, is dit nie? O Petrus. Hy weet, kyk toe ons jonk was, nê? Hele wêreld voor ons gelê, Wian en gespuis.
En hierdie manne. Ag nee, die hele wêreld lê nog voor. Ek gaan nog swat, ek gaan nog 'n huis bou, ek gaan nog 'n kar koop, ek gaan trou, ek gaan nee, honderde jare. Maar wanneer jy soos Petrus, ou baie, sit daar so en dink, ek het nie geweet dit gaan so gou verby. Dan kom jy in jou daan, jy hoef nie oud te wees nie, Wian, jy weet. Dan kom jy en jy sê, Here, gee vir my die tyd wat oor is in my lewe om u koninkryk uit te brei. Is dit nie? Dis waarvoor ons hier is. Dis waarvoor ons geroep is. Om sy koninkryk uit te brei en beter te maak. Nee. So, we should no longer spend the rest of your life controlled by human desires. Julle jong mense en ou mense. But instead live to do what God wants. You have already spent enough time in God, in immorality and lust and feasting and drunkenness. Ons het dit gedoen, dis klaar, dis verby, ons is besig om ons tyd te mors. Mkhulu sê altyd, wanneer ons oor hierdie goed praat, my partner, evangelist, partner, hy sê altyd, hou my routine. That thing's chow your time. This chows your time. Your time with God. Your time in prayer. Your time walking with Jesus. Kom weg van hierdie kwak af. Los dit. Dis nie meer nodig nie. And then die beste van alles is, your friends are surprised when you do not join them anymore. Vra vir my en Karin. Ons kom eendag by 'n pel wat saam met my in die wêreld was en wat ons saam vis gevang het en parties gehou het en ons kom kuier eendag by hom nadat ek en Karin tot bekering gekom het. En hy sê, ja, Charles, hallo man, kom, wat se dop gooi ek vir jou? En ek kyk vir Karin so, ek sê vir hom, nee, Gerrit sou kyk, ek sal rooibos tee drink. Daai ou val amper daar op sy couch. Hy hardloop na sy vrou en hy sê, wat hy goed wat die kinders drink. Julle, nee, dis waar, hulle lag vir ons. Dit was die laaste keer op. Ek het nooit weer genooi vir 'n visbraai nie. So, ek het gegaan vir die visbraai, magies. Ek kan nie hoef jy daai aan kos te maak. Okay, so volgende ene. Ek is seker wat is die volgende ene. Okay. Hou maar daar. Ek wil net gou oor iets anders praat. The church has always lived in the consciousness that we are in the last days. Is ek reg? Every generation is in the last days. Now, if Jesus doesn't come today or tomorrow to take us all up, we are in our own personal lives at the end of the day, in the last days, broer. So ek kan nog 'n jaar lewe, nog 2 jaar, nog 5 jaar, nog 20 jaar, nog 30 jaar, and then I'm in the last days of personally dying. Okay. Dis hoekom dit eintlik so maklik is om vir Hindoes en Boeddhiste te evangeliseer. Julle, ek like dit. Want en veral vir ons burgers in ons land wat nog aan voorvadergeeste glo en voorvader aanbid. Dit is so maklik om vir hulle te vertel. Want alright, nommer 1 is eerste instansie respekteer hulle godsdiens en hulle whatever hulle glo vir die hiernamaals. Maar jy sê vir hom, hoorie so, ek respekteer my pa. My pa is dood. Ek was lief vir hom, ek respekteer hom. Ek is volgende, ek gaan volgende doodgaan. My kind respekteer my. Maar ek hoef nie my pa te aanbid en na my pa toe te gaan vir raad nie. En my pa is ook nie een dag in die graf wat ek nou moet dans en bloedoffers gooi, of 'n aapie wat hier rondhardloop en ek gedeeg met piesangs gee vir die reincarnation. Ek en Karin was daar in 'n plek
Julle daar naby die Himalayas daar in die berge. Julle daai apies wat daar rondhardloop. Dis verskriklik. En elkeen is iemand se ouma en iemand se oupa. What dan? En hulle glo dit. En dis hoekom ek vir julle wil sê, hoe maklik is dit om vir daai mense te sê, nee, los daai dooies. Ek lewe vir altyd. Altyd. Ek lewe vir altyd. And then you lead them to the one who died so that you can live. Then you lead them. En dis hoekom ek sê, julle, daar is 'n einde. There is. We are in the last days. And I just want to tell you, Peter could not stop telling us, be sober, watch and pray. Be sober, watch. Vergeet van allerlei afgod aanbiddings en voorvader aanbiddings en allerlei twak. Kom na Jesus toe. Be sober, watch and pray. En dan, hoekom bid ons julle? Hoekom bid ons? Sien, die voorlaaste dingetjie. Hoekom bid ons? Matthew 26:41. En julle, wanneer ek sê, hoekom bid ons? Ons bid, almal van ons, waar ons ontmoeting, waar ons met die Here wil kontak maak. Prayer is nothing else than a supplication to God. That's all it is. There is no big definition. Prayer is a supplication, is a request that you bring to God. En Jesus het vir ons presies gesê hoe om dit te doen in Matteus 6. En hy het nog 'n stapie verder gegaan. Hy het sommer gesê, give me today my daily bread. Hy het nie eens gevra nie. So we are allowed to do that. And so, one of the reasons why we pray, julle, een van die redes, is watch and pray so that you will not fall into temptation. Hoekom bid ons? So that you will not fall into temptation. Why do we fall into temptation? Hoekom val ons in versoeking? Hoekom? Ek hoef dit nie te antwoord nie. The spirit is willing, but the flesh is weak. Listen to me this morning, children of God. Listen to me, seuns en dogters van die Here, van die almagtige God. Julle is oorwinnaars in julle vlees. Julle is oorwinnaar. Julle het oorkom. Julle het die vlees oorkom. Moenie laat iemand of iets vir jou sê, ag, jy eet te veel, of jy lyk so, of jy doen dit, of jy slaap die hele dag, of dit nie. Nee, dit is nie so nie. Al is dit so, dit beteken jy is 'n oorwinnaar in any case, want God het jou die vlees laat oorwin. Glo my. Believe me. And that is why we still have to be alert. We still have to be alert. Okay. Dis nie te sê as jy jou karlisensie gekry het. Jy kan nou maar net agter daai kar stuur inklim en ry. Nou is die pad myne, die robots in die stopstraat, ek is nie seker wat dit is nie, maar ek het my lisensie. Ek het my motorlisensie, nee. We have to be awake and alert. Awake and alert. If we are a child of God, if we are overcomers, if we are oorwinnaars en ons seëvier in dit wat die Here vir ons gedoen het. We have been made righteous by the blood of God. By the blood of Jesus, sorry. We have been made righteous and we stand before Jesus and before God clean, washed. But we have got a responsibility. Julle, ons het 'n verantwoordelikheid. And that is why we pray.
Okay. And so I'm going to land this one. Not into temptation. Lead us not into temptation. Vanmôre verklaar ek vir elkeen van ons dat ons 'n temptation oorwin. En die rede hoekom ons dit oorwin het is omdat ons bid, omdat ons op ons knieë is of op ons boude is. Ek is baie min op my knieë. Is op my boude. Of ek loop en bid. Alright. So dit is ek verklaar dit vanmôre dat ons is oorwinnaars oor temptation omdat ons bid en meer bid en meer bid. En okay, so ek gaan net afsluit. Ja, kom ons gaan na die volgende versie. And above all things, above meaning Peter is so serious. Now Peter is getting serious. Nou sê ou Balie is he's on a roll. Okay. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. What does it mean? Purpose to actively love one another in the body of Christ. Ons moet mekaar lief hê julle. Ons moet mekaar omhels. Ons moet mekaar vashou. Moenie dink dis 'n poefter dingetjie wat jy doen nie. Want ons kry opdrag van God af om dit te doen. Purpose to actively love one another in the body of Christ, especially through forgiveness and hospitality. Fervently love one another, and it covers sins. Julle kan ek gou vir julle vertel wat beteken daai. Love will cover a multitude of sins. Dit het my gevloer. Dankie Jean dat jy my gevra het om te kom terwyl ek daai versie lees. What does it mean that loving each other will cover a multitude of sins? It means that Christ chose to follow his Father's will, and he died for us. As a result, the blood of Jesus covered our sins. All right? In the same manner, Jesus loved us. He died. His blood covered our sins, washed our sins clean. In the same manner, when we choose to love one another, in the same manner that our love will cover a multitude of sins. Now, it's not love that forgives sins. Kom net by daai enetjie. All right? So it is not, okay, verstaan dit mooi. It's not loving each other that forgives his sins. Nee, net Jesus kan ons sonde vergewe. Maar wat beteken dit? Dit beteken as ons in liefde met mekaar loop, nee, dan is daar sekere dinge wat gebeur wat ons nie kwaad maak. Dan is daar sekere dinge wat gedoen word wat ons nie eens raak sien. O, jy was nou net toevallig beledigend met my. Ek sien dit nie eens raak nie, want ek het jou lief. Jy het so pas my offend. Offense is sonde. Maar ek sien dit nie raak. So daai sonde, deur my liefde vir jou, is bedek. That's what it means. Okay? And the opposite, when we walk, ek wil nie, dis vir my 'n verskriklike harde woord, haat. As ons in haat loop, kom ons sê ons loop in minder liefde? Nee, maar is nie so. As ons in haat loop, dink 'n bietjie daaraan. Elke woordjie is ons op ons perdjie. En ons kat mekaar. En ons sê dit en ons sê dat. En ons maak mekaar verder seer. En daar's nie liefde, broederlike, susterlike liefde tussen mekaar. So dit is wat Petrus bedoel. Dat as ons lief is vir mekaar, daar sekere dinge in ons lewe is wat nie eens saak maak nie. I just love you. I just love you. Ek praat nie van
goedes, julle weet waarvan ek praat. Wat met hof doen, en bedrog, en allerlei goeders. Julle weet waarvan ek praat. Okay, so hier is die ding, ons land. Wat is die volgende een? Ja, there we go. Okay. So, for the 25th of die 30ste keer gaan julle dit hoor, be focused. Philippians 4:5 writes, let your gentleness be known to all men, the Lord is at hand. Lyk my, almal het toe nou na Petrus geluister en besef dat die Here is besig om terug te kom. Ons kan gentle wees met mekaar, ons kan lief wees met mekaar, want die Here kom. Ek het goeie nuus vir julle. En dit is dat die Here kom. Maar vir julle wat nie glo nie, vir die wat nie glo nie, julle beter gefokus raak. Julle huis in orde kry, jou lewe in orde kry, jou lewe na die Here toe kom. En regmaak met die Here. En nie onverhoeds gevang word nie. En nou wat ek net wil sê, by hierdie afsluiting, is dat the Lord is at hand. At hand means near, right? Met ander woorde, die Here is naby. En die wetsgeleerdes, die skrifgeleerdes, die slimmes, kom ons noem dit so, die slimmes sê, nee, kan twee goed beteken. Dit kan beteken dat, sê nou maar, Kersfees is naby, is tyd, en die stoel is naby, is spasie. Okay? So daar is twee goed. Maar ons Here Jesus Christus is in elk geval vervul in al twee. Because we know that Jesus is ever present with us. And that his bodily return, his physical return, is to be soon. Okay. So dis die een ding wat ek wil hê julle moet onthou. Dat vir Jesus is tyd en spasie, hy sê dit ook in sy skrif. Die tweede ding wat ek net vir julle wil sê is, die tweede laaste ding is, the Lord could come back for us. So the end of time is here. When Jesus is coming, we do not know. Die skrif sê nie vir ons. Maar, wanneer die einde van die wêreld sal wees, weet ons nie. Maar dat het gaan wees, dit weet ons. Okay. En die skrif sê, you also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. En Petrus skryf ook. Maar ja, ons het dit gelees. Okay, so hier is hierdie storie van hierdie kaptein wat 'n ekspedisie gedoen het in Antarktika. En toe die ekspedisie nou klaar is, toe vat hy die eerste klomp manne terug Engeland toe met sy boot. Baie jare terug. En hy sê vir die bemanning wat nog agterbly, bly julle hier, ek gaan hierdie ouens aflaai en dan kom ek terug om julle te kom haal. Hy is toe nou 'n bietjie vertraag met die aflaaier daar, hy toe nou 'n klomp admin wat hy in Engeland moet doen, en toe hy nou terugkom aan Antarktika toe kan hy nie by die eiland uitkom nie, want die see het gevries. En hy het 'n paar keer probeer, hierdie kant toe, daai kant toe, en sy boot kan net nie by die eiland uitkom nie. Hulle wag maar net geduldig. En omtrent na die 4de of die 5de probeerslag, toe kry die ou so 'n klein kanaaltjie en boeps, hier is hy by die eiland. En tot sy verbasing, toe hy by die eiland kom, hier staan die man, gereed, rugsakke is op die rug, tente is opgerol, alles, net reg om op die boot te klim. En gou-gou is hulle op die boot. En terwyl hulle op die boot is, sê die kaptein vir die leier daar, hoorie, dit my nogal verbaas. Hoe het julle geweet ek kom? Hoe het julle geweet ek kom? Vandag. En die leier sê, ons het nie geweet.
wanneer jy kom, maar ons het geweet dat jy gaan kom. En die ou sê, maar jy het alles gereed gehad. Hy sê, hoe's dit? Hy sê, ja, elke oggend as ons opgestaan het ek vir die manne gesê, manne, pak julle rugsak, rol julle tente op, trek julle skoene aan, want vandag kom die baas ons haal. Dalk kom die baas ons vandag haal. Dis wat ek vir julle op wil sê. Wees elke dag gereed. Wees gereed dat hy kom. En nou beloof ek jou as ek by die laaste een. Let me close by saying that not only is Jesus on his way back, but in a real sense he is already here. Ek wens ek kan hierdie ding neersit. Kan julle my hoor? Ja. Rian? Kan jy my hoor? Kan jy hoor? Ons skree so dan die lokasie. Ek wil net vir jou sê, ek wil net vir julle sê, nee, dat in a real sense, the Lord is coming. But in a real sense, he is already here. Onthou, Jesus se teenwoordigheid is reg rondom ons elke dag. He's around us every day. Okay. And there is no end to there's no limits to God, to what he can do. So he's around us. Ons hoef nie vir hom te wag om terug te kom, om vir ons te genees nie, of iets nie. Hy's by ons. Ek sal nooit vergeet nie, ek ry eendag met my fiets. Dis nog by die ou Lighthouse 1 altyd. En ek ry huis toe. Ek ry nou huis toe, na die gebed. Dis me time. Ek sien 'n fietsryer nie, by the way. Moenie laat Rory dit hoor nie. Dan moet ek nou weer gaan fietsry. En, maar is me time vir my. Ek is hier alleen op my fiets. Trap. En, jy weet, die dinge gaan net deur my gedagtes. En ek sê, Here, en ek sê, Here, wil u nie asseblief kom? Trap. Here, wil u nie asseblief kom? En die rede hoekom ek het gevra het, is dat daar is soveel suffering om ons. Daar is soveel hartseer. Daar is soveel abuse, malignant abuse. Daar is soveel dinge, armoede. Daar is soveel poverty, severe poverty. Ek loop in daai stofpaaie. Julle 5, 6, 7 mense in 'n vertrekkie so. Dit is hartseer. En ek sê, Here, kan U nie terugkom nie. Laat hierdie goed dit ons oor is nie. Laat ons by U kan wees. En ek trap. Vir my die potholes. En die volgende oomblik hoor ek just maar, hoekom vra jy so vraag? Hoekom vra jy my daai vraag? Ek is daar nie. Ek is klaar nie. Ek is klaar by almal. Ek is met julle. En daar skrif, gaan lees daai skrif in Psalm 119, wat sê, You are near, O Lord, and your commandments are true. Jesaja 53, Bosie het gister oor my gelees. When you pass through the waters, I will be with you, said die Here. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, julle, ons het almal fires in ons lewe. You shall not be burnt, nor shall the flames scorch you. En dan die laaste een wat ek daar opgesit het. Julle, toe ek tot bekering gekom het hierdie vers my gedra. Hierdie vers my gedra. And lo, I am with you always. Even to the end of the age, Jesus says.
Do you think you know when the end is? No, He knows. Do you think your suffering is so much that you will not make the end? He says, to the end. But dis nie die ding. Julle, Jesus sê, I am with you. I am with you. I am with you. And just there where you are this morning, I want you to close your eyes now. Just close your eyes. Just relax. Just relax. Just relax. Close your eyes. Focus on the Lord. Focus op die Here. And then I want to read this to you. I want to tell you, the Lord Jesus said, I am with you. And the reason why He said it is because He was going to His Father. But He did not lie. He left the Holy Spirit for us. Now I want you, just close your eyes. I want you to know that when you are sick, Jesus says, I am with you. When your heart is broken, I am with you. When your family and your friends forsake you, I'm with you. Ja. Speel maar daai. When you have lost a loved one or a partner, I'm with you. When you are broke, out of pocket, daar nie geld is nie. Hoor hierdie, I'm with you. When you don't know which way to go, if you're not sure about your decisions, your directions, hoor hierdie, I'm with you. I'm with you. When the enemy attacks you, I'm with you. When you feel your heart is broken because of someone, I'm with you. When you feel alone, I'm with you. And I think Jesus wants to say this because he left it for the last. He wanted us to make sure. He wanted us to know. And he said to me, Joseph, stay with me. I will stay in the race. Stay in the race that you are in. I will make sure that you win. I will make sure that you finish. Stay in the race. I will make sure that you finish because I am with you. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Just close your eyes. I'm with you, Jesus says. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Lord, I want to thank you this morning. Lord Jesus, we cannot phantom these words always. We cannot phantom the love you had for us that really covered our sins. All our sins. Maar Here Jesus, ek wil vanoggend vir u dankie sê. Ek wil vir u dankie sê. Dat u my los vanoggend met hierdie gedagte, met hierdie waarheid. Hierdie waarheid, the truth that you are with me. That you are with me. There is so many testimonies this morning that knows that if you were not with us, we would have not been here. Lord, for this is the truth when you said, I'm going, but I'm with you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, that you are before me, behind me, beside me, on top of me, under me. Thank you, Holy Spirit, that I can know this morning that you are with me. You are with me. And I open my heart, Lord. I want to open my heart, Lord.
I want you to focus on Jesus. Jesus, we open our hearts. We open our hearts, Lord. Come into our hearts, Lord. You've already forgiven us. Come and stay with me. Come and stay with me. Make me alert. Make me watchful. But come into my heart, Lord. So that I can know your love. Your true love. The love of choice, the shops will say. The dress of choice, or the bread of choice, or the shoes of choice. But the love of choice, agape, agape. Father, we thank you for your love. We thank you for your love inside of our hearts. And Lord, we give you the honor and the praise and the glory and the power forever and ever and ever. Amen. Amen.